Niyalazi kodwa ihlazo ke nje uthini ihlazo? Abalesaba iqhizile ihlazo labantu. Niyalethanda ihlazo. Bafowethu ningaboneni nisakhula emakhaya makuzofika abakhwenyana kushanelwe igcoke kugawulwe ngisho ihlahla evimba izindlu kuhuqwa izindlu ihlazo kuthiwa bangaboni abantu ihlazo kukubolekwe ngisho amaplate kwamakhelwane engekho ekhaya nini ihlazo niyaleneka nje phahla awu lake lalihlizwe umoya wembongani namhlanje. Hayi cha umoya wembongo udumele umoya hayi lo muntu ofethula umoya usilayile weJesu yo and uyazi uqala lo live ethi ngizodila nesimame hayibo and was invite sithe masiceda invite wathi nihlele nisemafonini niyoba omama banjani hawu ngiyakadla ninezingane njengamanje abanye beni bazoba nezingane kodwa ke nonke seniseyigabeni zokuthi senizoba abazali awuyibuke nje ibehavior yakho uyibuke wena ukuthi okay mina ngeweekend ngenza kanje mangiphethe ifoni yami ngenza kanje azikho izinto ozenzayo manje ozobuya ikhuze enganeni yakho ikhulu izibone ukuthi kade uzenza ngoba phela social media siphila kuyona ngeke siyigaranti ukuthi ngeke siwakhohlwe lama logs in ethu nama password ulama account asangavaleka singabe sisakwazi ukungena kona siwa delete sasa phela nizoba abazali ningabazali lezi ingane zene nizalakho ngeke niniyikhuzele lezi zinto enizenzayo niyipostayo uthi mntanami ungakwenzi ukuthi ngeke ningane uthi kade uyiyala ekseni izolanda ivideo yakhe iposte ku status ingakuphenduli nje abantu besilisa sengibekezele ukuthi mhlambe kunenhloso wayisilandiwe sazobekwa la zolala ngakini zeni namhlanje abantu besilisa nokukhuluma nina niyangixaka ngoba nina enifundile okufune ngabe umqondo wenu ucabanga usabalala nina niyakhohlwa ukuthi nisazoba ngabazali kunemize sazophila ngeinqumo zenu ngempela amathemba ekhaya lonke dadewethu ehlele kuphileni bafowethu ikhaya liphilisa umama imake bhutisani beqola ukuphazamisa usanethemba kodwa ukuthi kusanemizi ezamiswa yithini angeke silahle bafana ithemba nabazali basifuna siganile futhi anifani anikalavanti nonke sibonga amathemba akho Nkosi yami siyabonga amathemba ngeke silahle bafana balithemba siyabonga amathemba ingakho nami ngithe mhlambe silandwe ngenhloso ethile uNkulunkulu khona into ayibonayo kuthina ikhona uNkulunkulu wazi uNkulunkulu wazi ngithumenda ngifuni ayi ngisengiyawubona ke manje ngoba abafana besuka emakhaya nje beyosebenza emayini beyozama impilo ingoba bafuna ukuganwa yini ekugcineni sifuna ukuganwa njengoba siphila nje sithanda umtsizwa besibukela kobhuti beganiwe akumnandi nathi ukuthi asiganiwe kufika kulezi ikhathi siyafuna ukuganwa sifuna ukuganwa yini futhi inkinga ke nina niyafuna ukweqiga bakakhulu uthi umuntu umbone ukuthi okay mancane amaphutha kananga uMangethe uMangethe ngabo umuntu wesifazane engaphila naye lesikhathi nje uthi uyamqondiqondisa kuyena usebone ngathi uyamphatha ungiphatha ungangilobolile and ngeke kufike vele kukuloboleni engakuphathanga Mangethe ngeke kufike lapho wena bothi uzoba nengane ungazikhulelwe kanjani angithi mina ngiyakubona Mangethe umfana akekho nentombe yodwa onentombe yodwa usuke safuna yesibili ngitshela iqiniso phela mina ngizile kuzomasaja ama feelings zenu akekho umfana onentombe yodwa onentombe yodwa usuke sayifuna yesibili uyabo uma ngabe eyintombini zami eziwu5 aliwa bala ubuze namhlanje Kampo ngiphuze mina uyangazi wena yeni bo isitela singenaphi manje hayibo wasitela ukuthi udla uba yede uma ngabe Mangethe nezintombi zami niwu5 eziwu4 zifanela ngokomqondo nangakwendlela ebehave ngayo kumina
wena umehluko mangithe wena noma ngaba wazi vele nginezinye intombi vele maningi ama-chances ukuthi ungazi ngoba ngisuke indlela engidlala ngayo amakhadi ami kufanele ngikufihlele izinto engizenzayo ey'ngcolile. Uma sengikuchuzile mangethe vele wena wedwa ngizoba nemithetho engi-aplaya kuwena ngoba ngibone ngathi mina nawe siyinto eyodwa, ngibone ngathi mina ngingayiphila impilo nawe. Ake ungarelax phela umfana uma engasakunqabeli ukuhamba ubusuku uhamba nabangani ungatholakala efonini serelaxile nje naye hayi wokwazi ukuthi cha inkaba yikho kimi ikaba khona lo emkhuzayo ukuthi sithando sami uthe uye town kodwa kushaya upass 4 njengamanje akwafika endlini ashintshe ubuso wena ucasa ukuthi lo mfana uyangigada ngokuye drop nje njengawo wonke umuntu kanti cha wena usekubonile ukuthi kunezinto kufanele akugayide kuzona ngoba uyilento ayifuna hayi ukuthi abafana aba-right abafiki ney'mpilweni zenu hayi ukuthi nathi amantombazane a-right awafiki ney'mpilweni zethu bayafika abantu aba-right siyakhuleka phela namathongo asemakithi ayelalela iy'celo zethu inkinga siyabakhahlela siboni sebefikile